buki may nakaw lebu na kiala tay lebu aw samoro ko tunga en radio Fiji 1 nan do may biti na po ang ganbe yan Ebi nakabeyaw radio Fiji 1 ndo mo ibiti na po ganbe yan na evangolite ay rakiraki Kay mami na marama ni Nofler kay mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nan do may biti na po ang ganbe yan na radio Fiji 1 nan do may biti na po ang ganbe yan ni sambul binaka sai koyongo na bagleleka ni nonde tukutuku eru imbimbi na kiana ba matatataki beir nei tambangone na mbimbi ni non rokoba na kauta matatale so ka mbula be maliwa binaka ke ira go nei tukutuku e bandita ko Dr. Mahendra Reddy na minister ni buli e baka bini na taka o Dr. Reddy nei songo na International Peace Youth Group ena kiana ba rutaki na songongo kandone tikina e batakla na mbula be maliwa binaka ena vanuongo engaraba ni songo na kiana bakaturida ketaki na betikutiko ena non rabo itabi na ndobe ngarabi mbole pokakina beira na itambangone sabandoni na matanitu mesa na tegibutaka na People's Community Network sena PCN na kena ngarabi ni katolu ni wasiwasi ni be bakaturida ketaki ena vale wayana langi housing project ena G2 estate e batuanga tiko ena tinika $1 bilioni na isauni daga Kongo ndone tikine ba matatataka o semisi ngalwanga ena PCN ni irekede retiko ena bonua ena ngarabi kina daga erna toki kinandua tale na bonua e bagandita ko Brigadier General Sitibeni Ngiliho na ililu ni tambani bisa ni tamba ka laura itu ena social media e siang ni semati kina daga era ngarabatiko no bisa ke ina sotie mena dolo kina bosa era itamba makawa ia na kiana tamba gitu ena social media na be tamba waya e batikle kina na non bagara rotaki e so mai ver no bisa ena daga ni kiana tangutubi na teiba kini maruana ia e la sotaki kede ia tukuno Ngiliho ni na bagadoringa na kiana bangangai na beika membaleta na non bagalolo mataki e sona lenu bonua ka laura toka ni tambo ya sianga telangani nangai bagasabu ne lilu ni tambanio bisa endo ni tukutuku medova na ngauna sana vabakina na veivanga ngai kinangito sa sukai mebal nimbula o piotuai na dorbo lewe na tim ni rabila bitu ena non bonua ka laki tomani roto hotel na dorbo ena kemba e didi baki balimbulo tuai ni oti na nona bakila na nunu ni avana e na mbongi ni moniti na maki menangai banditaka e na ndua na ngauna meongo o rain na bakatulewa membaleta na nona lewena na matetimi ki Rio o tuai go ni oti na nona rele supa na itukutuku ni nona reidi wakabuniwai maidhabe kiri na bagaleleka ni nona itukutuku kwani ngule dhaba e na mbula FM kina Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na bongani benuanu rawa monoronga dakina na betu tuku bagarutaki ena FBC News ni voeding vinaka Bulanga salo mitine korbotan ando tali takna rongo ena mbula FM namba 2 ena sere dolvina gua saukuru todo tali takna mbula FM nimbula narango lavinia toke ni korro ena kasi ando bakronga mbula FM namba 2 ena sere Bolovinaka ya umakereka menandi na SBA unambula FM namba 2 ena sere Ba korbo ta sanga talento station ni rolerua namba 2 nga nambula FM namba 2 ena sere Bula FM namba 2 ena sere